Iyang okay panipon malanwaw na rakso kon pon peyo wawn kisanan kan ko likan ko nanalong kon nan kanyay ko wow choror ang sakol machayin kopna koryawn kopna speaker and legislature sound kopong lapalabakan nan palyan chiyak momot so government o chon pon peyong sak pachawan luka kupuran korosong nan sakol machayin rongan ranwach. Ngay sa Nicolas, maban pachawan kalale kupurakan, hautapan sa palmachay rongan ranwach. Hoya charalapan sa palmachay rongan kayo, hanapasal result and usuwasan mas riyaw riyagotriyay sa kayo, koryaw, ranan liyan sampa the International Women's Day riyagotriyay sa kayo, kasilo, kalaplan pa yung nanchon tatakan government na pesam, o kapayo sa palmachay ran masalangan wen ponpe. Rong sang kolonya wen ponpe. Palian rong nan sa palmachay retion ponpe pachawanan letier. Anapsal result and isusan Congress pariyaw me pachawan muyawen ni mas riyaw riyagot riyay sa kayo nan wen ponpe. O paitakan me aman candidate kan pachawan chungalenki. Election district talaptian usus ng paeo na uyawi kita wain sa kos kolonya sa puwabok nukwaro o kapingamarangi. Candidate Hausan Chi Lampert pachawanalete usus riyakat hepukriyaw o incumbent Fernias Permen usus riyakat riyapuke silisa kwalo. Election district ng pariyaw na uyawi kita wain kichi o wain matalanim. Candidate Bernie Martin pachawanalete usus tuwag ko riyay sa kwalo incumbent Tian Chinet pachawanalete usus kat tuwag po kay sa kriyaw o candidate Quincy Lawrence usus kat limap kay wali sa tuwag. O election district ng Baslo mauyawi kita way no nudge takamakal na o pangalap candidate Eric Paul usus kat riyaw po kay sa payo, incumbent Esmond B. Moses susut kat wana po kawalisak, candidate Jose Cosecho usus paakit wana isak tuwaw, o candidate Marcel Aicha usus silo po kasilo. Main ko ang pilpachawain sa long way, may mechawaya unofficial result. Koryawan sa palmachay rongan ranwach yay kawapan ranan International Women's Day riyagotriyay sa kayo. Pwede mas walo riyagotriyay sa kayo mawya ranan International Women's Day ranan liyan sampa. Liyan ponpe ran pachawan pachang tatokan kawawi ran kasampalwach. Sa palmachay team teoralapan parwach yay womanist leadership achieving an equal future in a COVID world, tenis sa palmachayan masanan ponpe, yay pukuhan li, nanwalap mau, and pasane, apol parok, honapak, o malaylay, nan, hainson kapinsalit COVID-19 saktuwaw, me kupatiyar sampa. Nintuan tame sainsal me programen kawawiran kasampalan, ranan International Women's Day, ranan liwach, pachawan chapter ni Masilo o tayo ni workshop mas limaw uyaranan kapakat o ni mas walo yay ranan kasaraw yan kawawi ran kasambalang liyakan ni kasarawi me ewewe kan pan pachawan mo yan na naray chungal kan and ponpe o kolonya town. Nanwiyatan tatokan kawawiran kasampalan International Women's Day ranan di ay San Pawaj. Sa palmachay kopnan mo in ponpe. Honorable Reid P. Oliver, pachawan nyata rin proclamation, tamen kolok, makasaw koros, memaswalo, riyakit riyay sa kayo, yaranan li, o korosan niyang pachawan kawawi ran kasampalwach. Kasiluan sa palmachay ron ranwach pain sam palikan wen ponpe. Ni Maseo pariyo katriyay sa kayo sa palmachay president
NFSM, Presidente Victor W. Panuelo, Pachawan Sainlar Public Law, Number Yaisa Keulan Riau Kusilisa Kisu, Kosanek, Makalaw Tela, Me Pit Kalawlan Poy ang Chon Tato NFSM. Kami naman lar sang Congress Yaisa Kewan NFSM, o ya Congressional Lab, Yaisa Keulan Riau Kupaisa Keu, Me Pachawan kami naman lar, o kamakit and poy and chon tatong kan NFSM National Government. Kamakit and poy and chon tatong mauya ay sawach huya chapin increase te kalaut la mauyawi arain par yaisak tayo sa malaro. Kamakit and poy and chon tatong wach pan chapta ni physical year te paran tatong riyakit yaisak riyaw o pan chapta ni Oktubayo par yakit yaisak kayo. Kosanat may tata, mechon tatong koros na ray chungal salary, tapoy pachpachon ni stepeo, led step isak payo, pan pachawan kalaut kila, present isak lumaw, hen salary increase, o iray chon tatong kan me ach, haray chungal poy pachpachon ni step isak lumaw, led isak walupan, pachawan laut kila, present isak salary increase. Hoy railakan maray chungal poy pachpacho ni step yaisak tuwaw pan kalaut la present limaw salary increase. Karapan wak pasangan poy an komokit poy ng chon tatokoch poy kirailakan poy na rail kan chik en kak parok yang para kobil kak sawas o ngaray chungal mamaw. Present yaisak limaw annual salary pan len ni one chalanen o lapalaan sawas pambil wiyawi ang chon tato. President Panuelo Pachawan wiya chungal kapang kalangan ang Speaker and Congress Yaisa Kewan NFSM o chon Congress Yaisa Kewan NFSM puyak yaray chungal luchuch hang pakpakwach. President Panuelo Pachawan tawlaw kasaleta me Pachawan kasuk me state kan NFSM pambil kamakit poinan chon tatangkan. O kapangayawan sa palmachay rongan ranwas yairan masalangan tonpe. O ngalangan pan miminipiche o point chwalo kulakisu minich limay sa kisu naman isang. O lal pan miminipiche o kulak 12 minutes riyay sa kisu nin sa uchuk. O ngalangan pan miminipiche o point chew kulak 12 Kulakay sa kayo minichisu tao lini po. Ranwa chang kami minanpungan palmasa o palyapang ninataysak lalriyaysak. Iloklukan pa na kami minipichwano lalisu. O pantapokan yang ako marmarakan kachaw. Ninsauchuk ninsauchuk niya pang ang kami minanpungan palmasa o palyapang ninataysak lumaw lalriyaysak. Iloklukan pa na kami minipichwano lalisu pantapokan yang aku marmarakan kacau. Nialam na ni saut kan ran ko na pamiminan pungan palimasa o palyapang na natin isak lumaw lel yaisak. Ilog pa na pamiminipichi su lel tuwaw pantabakan o pankak miya marmarakan kacau. Wan lam ran ayaw miminitigrawali isak walu, wan lam ran ranwat miminitigrisi sa kisu. Wan sasongan kachaw na maratinan rera na warya isak tayo, mimini si 0.01 o wan sasongan kachaw na marati na isang pangwatch mimini si 5.5. Tuan kay para sa kachpin glok 1 minutes lisak tuwaw nin sa uchik, o pan prong sa lang kachpin glok 1 minutes pa isak na may isang lakap. Ngayon ko yay matyakan au tapan sa palmachay rongan ranwatch, kalanganan kubran koros o kasalilya.